بلوچی زبان بلوچ لفظان بن دفتر حدود ربیدک و بعض سرحالہ انسرا مراگش کریں مروچی ما ایک اہم ترین سرحالے جن کو تک اہم سلطنت کا پومان بن دفتر کے عبد بلوچانی مزنے کچو کساسی آباداں بلوچانی لڈو باری بتا ودا انو دراجی مدت آباداں تو زنگ وازن گاہم و آہنی حاترہ او سلطنت پومان یا تاریخی اولها گپ مجلس کنن شرب دارن گوما ساڑین واجہ میجر محب صاحب وجہ وشب کے مراکشہ وجنہ بالے واجہ ماشاءاللہ بلوچی زبان لفظاں و خاص کر بندبتر اولها بازیں حیلداری واضح ازاں کو فکر ہستے ہیں خاص کر ہمیں سرحال سرات مسکت سلطنت یا عمان آئی تاریخی اولا ما واجہ جو سپورٹس کنیں کہ بلوچانی دنیا تو بچانے یہ حولی ملکی کے دا مزنے کچو کساس یا بعض مردوں چلو 5-10 دان بعض 30 ورش دان ایگزیکٹ بڑی چکے سے بلوچانی مزنے جہاں آبادی داستے ہیں تو لازم جو سپورٹس واجہ کریں بہتر تو واجہ ماترا ہمیں جو اس کے پسوا بھی دیں کہ بلوچانی یک ضرور مزنے لڈو باری بھی تو کہ بلوچہ جہاں میں تو یہ لڈو بارے کے سہا اگر میں اشکنوں کو شرط داراں سب پر دیجئے جی ہو جائیں جی وہاں بعض محنت تھی تو ہمارا یہ شرفدات کے تو ہمارا عمان بارہا چیزی شما دانگل اٹھے جی ہو جائیں وجہ سوال تھی منی واسطہ ایک بعض گرانی سوال ہے جی ادھے تاریخ بلوچانی سک باز قہمی جی وہ جوہلے جی انچو جوہلے کے گومن باز کریں نبی جی بلے میں کوشش کرنا کہ وہ تی تجربہانی بریادا ماں چیزی اچھی زانا منتر بشم جی ہو جائے پیسر کے ماں بلوچانی بارہ بگوشان ماں وطی بارہ کم یہ گوشان کہ من 12 اکتوبر 1960 جی وقتی میں لانچ گوادرہ مسکتہ حق جی تو ماں کوشش کوت ماں خیال کوت کہ باری چونے مردم کہاں میں کر رہا ماں شنی دوانا مدانی جی بلے خوش قسمتیہ 2 مردم پتر لانچ توکاو میں ایک بلاہی لسٹی اڈیش کو جی یہ مردمان دوینا گوما بلوچی کو جی ماں بعض وش کوتے کہ یہ دویں گوما مارا بلوچی کو تیشی جی وہ دومی وقتی ماں پدا کسٹمی بلدی گا اتکے جی آو دا مارا ہمی لسٹ مطابقہ مارا قطار جو لینا وشتا رہی تیش جی وہ یہ مردمان ہم ماں گوما بلوچی کو جی چنانتے ماں چھوٹتے ہیں وہ آگے ماں شتے ہوتی کیپا جی ٹریننگ واسطہ جی وہ دا ہم مارا بون کس درستی انسٹرکٹران بلوچی کو جی ہو جائے اگر یکی دوئی عرب انسٹرکٹر آسے تھا جی آہاں گوما بلوچی کو جی ہو جائے تو ماں بھی سمجھے کہ دادا نہ حرب نیست حتیس گوما بلوچی کا جی ہو جائے تو ماں سرشی کہ دا بلوچ سکبازیں و بلوچ باز ہوتا و بلوچ قوانی بلوچ و مارا زبان واسطہ دا ہیچ تکلیفی نبو مات کے جی بلوچ لڈ بارا ادا مان خصوصاً سے باہر کنا جی ہو جائے ماں گوشاں بلوچ اولی بلوچ ہما بلوچن کہ آہانی تاریخ راج دفتر دزانک نبی جی ہو جائے باز قوانا انچو قوانا کہ مردم باز کوشش کرنا بدانا آزانا نبا شمانا جی کہ بلکہ عربہ چھ پیسر ہوں یعنی دا مسکت توکا بلوچانی قبیلہ بتر جی ہو جائے بلے چونایا بلوچ ادا یقصدو عمان توکا بلوچانی یقصدو 97 قبیلہ جی ہو جائے مزنی قبیلہ جی ہو جائے اے انچو کو ماکشو بلوچ تو کا رئیسی کے ہوتی کے جی ہو جائے اور جزگالی کے ان کے بعدی قومی کہاں جی ہو جائے مزنی قبیلہ ادھے یقصدو 90 ہفتہ جی ہو جائے تو یقصدو 90 ہفتے قبیلانی توکا بلوچ چلیشان چی یک قبیلی کہ ادا چونکہ چھی نہیں عربیہ ادا البلوشی وشد بھی جی ہو جائے جی شرف طرح گپ مجلس دے مروانے تو واجہ بلوچانی حوالہ جو سپورٹس کا نگائے تھے بلوچانی سلطنت عمان وجہ جغرافی بابت چیزی بگوش کیا یہ ریجنانی بارا کہ کون ریجن استا علاقہ استا تو مسکت بلوچانی بارا کیسے تو ہم پتا مانگوشن کہ مسکت ادا سے پیزا بارے چارا اولی امی بلوچن کے ماں نوانے قدیت کگا دومی بلوچ ہما ہم کے ادا کگا وقتی کہ ایرانا کے گڑبڑ بھی مشروان زمانہ گا تو مخلوق کچھ سائے رکھنے کے واسطہ جو تتکا وہ عمانے کوسٹل ایریا یہ اولی پیزے تو گا دومی پیزے دومی فیز ہے اولی فیز ہما کہ دانک نبا دان نبا یہ دومی فیز کی اتکگا ادا
نوشروان عادل نوشروان حکومت دوران ظلم مزورہ کی وجہ ہوتی اتکا تبکا ادا عمان باتنا ہے کہ کوسٹل ایریا ہے شان جاگا پتا کہ بلا ہم دراجے کوسٹل ایریا وہ سیمی بلوچ ماں ایورا گانا کہ وحدی کے بلوچ تبکا وہ اتکا ادا تو پرچہ چیزی باہر رنگا وہاں کو پشکتا وہ پدا اتکا ہوتی تجارت واسطہ ادا اتکا ہوتی تجارت کتگیش وہ پدا نشتگا نشتگا پرچہ تیسری زمانے کا روائی کسی مزری مصیبتی بھی تھا آو دا بوجگن سر آتکا بلکہ ہفت روچا شش روچا راہ بتگا ادا کیا آتکا پدارندہ والا نشتگا نشتگا اے ہما کہ بلوچانی باری تھا سیلی باہر بلوچانی وجہ ہمیشی کے چونکہ شما دانے کے گوادر عمان حصہی بھی تھا تو روا ہم بھی تھا تو ہمیں واسطہ ہما مردم کے اودا نشتگا ادا نشتگا ادا یکم باری بلوچانی ادا آتکا وہ گوادر مردم بتنا یہاں میں یک باری ماں بلوچانی سمجھا بعض جوان او یک کی وقت آرمی کی بڑھتی بتا ہوں مزنے کچو کسا اشانی وقتی کے گوادر ٹرانسفر بو پاکستان تو اشان یک قراردادی پیش کو کہ ماں مردم طرف گوادر دی لیکن ماں چھے گوادر چی مردم سپاہی بوتی آرمی واسطہ مردم کارن تو یہ لکھتے مردم ہمیں بلوچ بتنا کہ ہاں اور ترے پوجا پتا کرتے ہیں اشان شیریت رستا جی شرف داران چکا مجلس دیوار ہو رہا ہیں مویب صاحب واسطہ کرزاں لازم بلوچ زبان دنیا چکا ہر راجے بھی یک جاگہ جی دنبی جاگہ کے لئے دوبار کن یک جگہ جہمنن بھی تو آئی پوچھتا بازے سبب با اہم ترین سبب آو دے آکمانی ظلم و زوراکی بھی یا ڈوکال بھی یا بدزگی واری بھی کہ مردم پاو دے لا پہ خاطرہ تچی کہتے ہیں بعض سبب انچو کہ عمان ہے یا سلطنت عمان ہے ادا بلوچان یا آگے ہم سبب ہمیں ظلم زورا کی ہوتی روزگار خاطرہ آہاز ہمیں سلسلہ کی وجہ سے پیزا سے بہرہ یہ بابتا گپ مجلس کو شرف دارہ میں مجلس زانت دیما روان ہیں تو مواجہ دلترہ سلطنت عمان پجار بارہ یہ ایک علاقہ نہیں بابتا مجلس میں وجہ سلطنت عمان ایک اسٹیٹ ریاستی تو آئیے جغرافیہ اور ریجنل بابتا بوش و بلوچانی کچو کساس سے وریں تو یہ بابتا میں شرف دارہ سب کریے وجہ عمان جغرافیہ اور ریجن عمان زمین سک دراج ہے وہ آ کہتے نورتا بغیر تاکہ ساؤتھ ابرو دراجین ہے نورتھ ساؤتھ ساؤتھ سلالئی اور نورتھ خصابی یہ درمیانہ شاہ عمان نو اشت ریجنہ باہر کتا تو یہ عمان ہے 6,09,500 اسکوائر کلومیٹر ہے 6,09,500 اسکوائر کلومیٹر ہے کوئی اسی آبادی 2016 مردم شماریہ مطابق حسابہ 44,24,762 جی تو ریجنل حوالہ چیزیں شرف دارہ سب کو جب کیا یہ علاقہ دبا منطق کو جامع عمان 9 ریجنہ بدل کتا جی باہر کو باہر یک کیا وشان داخلیہ انٹیریئر آئیے آبادی 326,000 ہے جی اشانی تہا بلوچ درصد صرف 1% ہی ہواری کہ آ انٹیریئر بشک بھی انٹیریئر مثلا نزوہ عبری آ علاقہ 1% بلوچ انٹیریئر تو کاستے یعنی داخلیات تو کاستے دومی بشکی ظاہرہ کستے عبری وہ آدھے علاقہ ارچی استا آ 150,000 تہا صرف 2% بلوچ است ظاہر ہے جی سیمی گوشت بھی باطنہ 2 حصہ تقسیم کتا بلے ما ایدہ باطنہ جنڈا یک کس سے گوشیں باطنہ 770,000 آئی آبادی اسی تو کا 38% بلوچ چارمی برینی 150,000 آبادی تہا صرف 6% اودا بلوچ پنچمی مسکتے 9 ملین آبادی شتو کا 60% بلوچ مطلب یہ مطلب ریجن علاقہ گیشتر بلوچ آباد بلوچ مسکت کیپیٹل گیشتر آبادی پتہ ظفار یک ریجنی شرقیہ یک ریجنی مشرقی علاقہ بلوچانی آبادی ہوتا ہم بعد ہیں لیکن منا پورے تعداد معلوم نہیں
वो पता मुसद्दमी के मुसद्दम बॉर्डर को हुरमुजा लग गई हुरमुजा को ईरान की मकानी तो ये नोह रीजना अमान बारकुता को मंत्रा इशानी चीज गोश्त दोस्ती अमान 216 मर्दम शुमारी मुताबिक 600,000 बलोच 600,000 से मिलियन 600,000 बलोच उन्होंने तो का 2016 मर्दम शुमारी मुताबिक बाद मर्दम तो उठता था बाद में नदा था बल माँ ये फिगर चा मर्दम शुमारिया दोस्त कच्चू के साथ तकरीबन 600,000 बलोच चूँकि वजह मोहिब साहब रीजना ने वाला बलूचिस्तान आबादी वाला तो अलम या कच्चो कसास वती फिगर साहबा 2000 के मरदमशुमारी मुताबिक बुतगां बाज़ चीज़ें कमी पीछी बुतकां से मागोश न करें तो लाजम ये अंदाज़े कच्चो कसास से वजह चूँकि बलूचानी इंचु कसास आबादिया मगेंदे और बलूचे सुल्तनत अफगान या ओमान तारीखी तो का बलूचानी अवार बुआ उसे सारी हम गुशक भी के बलूचानी जहमनी दे बुता तो माई जिसका लूटें के अन्य के सरकार ने मगा या काबू से ने मगा क्या बलूच मस्त लीडर हैं या ये अहदा हैं तो चे गुशे के बलूचानी हक को हो क्या वाला मुलाजमत सिलसिला भी वजह माँ इबारा मुशन के इदा दुरुस्ती राजानी हक को हुकूक यक हिसाब जी इदा हिच फर्क माँ गिंदगा नहीं जी राजी तासुब इदा तनिगा तक हिच नहीं जी वो तो वज़ारा हम बरो उदा आराम हम कर रहा बरोचम कर रहा तो गवर्नमेंट इदारा हम बरो या प्राइवेट इदारा हम बरो हर जगह नेक्सा ईशानी सीर ईशानी निंदा उपादा आग ईशानी रस्म व रवाज द्रोह यक्का माँ इच फर्क नगिंदा तनिगा तक ओमानियानी और बरोशानी के से हक हुक्कानी इदा हक हुकूक अर्कसी यक जी वजह शायद चूँकि लाजम इंसान या राजबा के अहम हक हुकूक बा या इज्जत भी या ये रोज़गार वसीला भी कि यह जगह क्या हनी हिफाजत रखी नकबान तो आवदा इंसान पख या पहर बंदी पाई वास्ता ये जाने गप्पे के उमाना इन हालत जावरस्त लाजम बाज़ चीज़ें बल्कि चीज़ें कल्चरल अवल चारक भी बासी रस्तम तो वजह चूँकि अरबानी मजनी कच्चो कसासी और बलूचानी वास्ते तो ये दो मजने कौम आबाद तो शायद नियामा सियादी और नज़दीकी चिंचू हस्ते या दूसरी चिंचू हस्ते या कि दुनिया ये बाबत आगे चीज़ें उसको हो सकती है मान जिन तरीका तक हिच महसूस न कर के इरा अच्छा हर को में तो का खराबी मर रहा आनी ख्यालात मरे चिया जाने ना पाओ बले जनरली अच्छी तो मंद आना मनी ये लोग आ लोग अरबी पुश्ते अरबी देमे अरबी देवे का आका हम बलोचा बले मायदा हिच महसूस न करने के मायदा नरामदी लिहाजा इदा तनिगा तक इदा ये बड़े तासुब नहीं अरब बलूचानी की बलूचा पर्चा इधर में जनीन जगह निंदा कावा वरा या जगह निंदा परसों पात्या कना मर्ची तो दिसते एक तंबुई बस्ता एक मर्दों में ईरान था इदा तो बड़े इधर बलूचों गेंदे तो अरबाम गेंदे मैं कल्चर बल अरबानी कल्चर यक हमें वड़ा के माँ उधर सूर सांगर हो हमें वड़ा अरब में सूर सांगा माँ हम सूर सांगर हो इधर तनिगा तक माँ तरफ तपर के किंदा ना जी बाजवा जी शरदारा लाजम एक वजन वशी गप्पी की मुल्क की क्या ओमान नाम है सुल्तनत अफगान नाम तो बलूचानी लाजम इज्जत हामार वहानी अवाला खुदानी वजह मर मालूमदारी दिएगी तो वजह में सरहाल टॉपिक के बाब का बाज़े गप जिसमें बोले मात्र गीशें जो सरूटें माँ आकिबत वाला के तो गिंदे वदे कि ये आला था या बिस्तवी हकुई करना बलूचानी इज्जत बलूचान रोज़गार हक हुकूक अस्तिन दिन तरह तो चिवड़ गिंदे के नोकतरे दौर भी मर्दम अंदाज़ा जा कच्चू कसास जा लाजम ने कि वड़ा बीबी तो चे गुमान करें आकिबत बलूचानी वजह आकिबत में हमें वड़ा जान गुशान मनी तजुर्बानी जानते बड़े आदा जी माँ हमें गुशान के बलोच वस्त शरबुतर और बलोच अस्त शर्रें और माँ उम्मीद करना के बलोच आकिबत हम शर्रें जी अच्छे फर्क में नदिस्ता तीसरा या नु के मंगेंदगा और मामी उम्मीद रखना के दीमे ताल्लुकात में मर्दमानी मुआरबाम शामिल जी वजह बास बस मेहरबानी तो मेरा शायद के बास बस उन्नतवार जी शायद तरंग का मजलिस दे मा लाजम इस हाल जो मजा ने कि मा या गन्ने नशस्तिया या गन्ने दीवान या गप्पा सब जन को ना करें बड़े मोटी गप्पा हम तो गन गए कि इला सुल्तनत अमान बलूचानी कल्चर बलूचानी लद्दबार बलूचानी हुकूक हक को
دیکھیے بعض معاملہ وجہ جوان انداز یا ہمارا معلومات کو ہمارے ساتھ پوری دن تو لازمی موضوعات میں کہ بلوچ دنیا کے ہر جگہ کے آباد ہیں آہنی عاقبت آہنی وشالی آہنی یہ دیکھیں مردمہ کو نزدیکی آوارگی وتی زبان وتی کلچر والا ہم جہد دیتے ہیں پھر اگر ہم امید دانکان شو محمد دار زاہد اشری ومروشی انزام مراجش رودکار و سوچکار سلیری آبانیہ تاندین کی مراجشہ موکل بجے اللہ